Riri nderetia kana mawakiri ya rugamiriria hau kabere ruhonge-ini rwa KTDA nimekurihwo na mbeca cia arimi thiete na mbere gwakiriria atongoria kaunti-ini ya Kirinyaga makinyiriirie ati gutiri ona ndururu ya murimi ibatie kuhuthika hari kurugamirira macira maya. Kuringana na mubunge wa Gicugu Githinji Gicimo, we na atongoria angi matigwetikira mbeca cia arimi ihuthike hari kuriha mawakiri aya, kuona na uria wathitangitwo ni murimi wa macani. Hakuna pesa hata ndururu moja ya mkulima wa majani chai itatumiwa kulipa deni ya wakili, kwa sababu hawakuwa wameambia KTDA iende kotini, walienda kwa hiari yao. Wajue mali watatoa pesa, lakini kwa hesabu za mkulima mwisho wa mwaka hatutaki kuona ati kuna pesa ililipa wakili. Gicimo ongereire ati gutire wakili murimi atumite agatware cira igoti-ini, na uguo ndagirire gukuithio murigo wa kuriha mawakili aya. Ya mimi nikiwa wakili pia na MP wa Gicugu nitafuatilia Kimunye na Dumaita na factory zote za zone 5 ambapo Kirinyaga tuko na factory 5. Hakuna hata shilingi moja yao itapotea nikiwa pale. You must involve the people in every decision you are making as a leader or a corporate leader. Lazima involve farmer. Huwezi ukaenda kutumia pesa ya mkulima vile unataka. Murunawe wa Dia George Kariuki ugite megukorwo makihinyiriria ruhonge rwa KTDA kwaga kuhuthira mbeca cia arimi kuriha mawakili aya, indi murimi akinyirwo ni mbeca ciake na muigana uria wagiriire. Hawa watu wa KTDA hatutaki walete ukora kwa kazi ya mkulima. Pesa ya mkulima ifike kwa mkulima. Kama mlienda huko mkaweka makesi bila kukonsult mkulima, pia musikate pesa bila kukonsult mkulima. Munini wa ruhonge rwa KTDA kugerera muikaririeti wa zone 5 ya Macani John Mithamo wa Susana makinyiriria ati gutire mbeca marariha mawakili aya kuna tio matumite magoti-ini. Turamenya ni mbeca ici maretirie marera mawakili metie milioni 560 na ithuĩ tugĩte icio mbeca citikurĩhwo. Angĩkorwo nĩcio metereire meke ithurano nacio, ucio horo tutiĩtĩkĩra na horo ũyũ gũkinya nginya ofici ya mũnene. Na nĩ turona mukuria ni agucokio ukombo-ini o uria araturaga. Angĩkorwo nĩ tũgwĩtĩkĩra andũ aya mibango yo menayo ithii na mbere. Haduni ya Kameme TV retũra kwa ni Bataro wa Mwangi.